olet hil tu te zawain si bai le vek ule tun truma hian Christian na sul su tu poimo ber te zinga mi thiam him pola tantin lo soi don ani pola hi a hebrai ming chu sola te ania Sicilia rama tarsas khua piang ani rom khua le tui ani boka chu a thor tang kai le nge ani kha Isua ain kum thum vela nau pang ni angai ani bok Jerusalem khopuya Rabbi lar tak Gamaliel nuaya zirchuak nin parisai fi tak ani pola chu mi sing rilu tak hilti na apia ngai in pezau tak pur thai tak le thanem ngai tak ania Christian te ngai sak chu anapui bera nain Christian ten an lau le til kau te til ti bu a kan huangin Stephena ti lum na po amo kon tu ane chutia Christian te ti du da tura Jerusalem atanga Damascus khopui pana akal lain kong laka lalpa engin achun thua eng atang chuan isuan biain ati du da isua chu ani thu alo silani kha chuan amit alo delta a akal pui te puina in Damascus khopui chu alut a ni thum le zan thum tong traya om nuin pathian mitirin Anania chu vakalin amit atiwa saka tichuan Anania thuron angin sualten faina baptisma chu achang tabok ane Poland baptisma achan nu chuan Arabia thalera kum thum chung chu awa oma ziak tu then khatin an soidanin sinai tlanga awa om tiane tichuan Damascus abok ron kirle in Isua chu Mesia ani thu asilta a ma se tun ma asian ten tha hia lan du ta ka wangin ring tu te chuan arukin zana Jerusalem lama kalturin antil ta ane Jerusalema Christian te chuan an lo lau le maya Christian ni in apiang thar to ti Barnaba an asil pi nuwa an zinga an tel tir ve ka chau ane heta hian ming chu sola ni tolovin pola hialo ni ta ane Jerusalema po chuan Krista chanchin tha tlangau puya wangin ring tu ten apian na khua tarsa sa an hotir le ta a tuta chuan Barnabasan Antiochai a kaltura avasom chu ma chu a om duita ane pola jin vai khatna Antiochai khua a hun engemachen anom nuin tharau thiang lim chuan pola le Barnabas chu chanchin tha sila kalchuak turin atia chuan chong ngaya an tong trai nuin an chunga ring tu ten kut atin an kalchua tir ta a hemitum hian marka chu an ruai ve ani marka chu chanchin tha ziak tu ani a Barnabas tu pa ani bok ama saberin Cyprus tiar kara longin an kala chuta chuan mitam tak Christiana siamin tumiram governor ngei po chu Christiana an siam ta ane Cyprus atang chuan Perga an kala chutarang chuan marka chuan harsana tam tak an to awangin ani tlangwal rilru chuan azui zo ve talova a ho san ta ane pola ngei po alung oi lo hle ani kha an kalna khua pianga kausan an din zela chuta chuan thuai tu te ruatin an chunga kut ngatin an tinget zel ani Jerusalem min khom pui Antiochai khua Christian te zinga chuan harsatna alo tengta a Juda Christian te chuan Gentile Christian te chu seltan tur le Juda namdan zom turin an lo tia an in hial boita a Pola le Barnabas point filpia ngai na an felova
chu wangin Jerusalem lama apostle te ne na kala varon turin Paul le Barnabas chu antira kau san suai tu san katin an zui bok ane hati lai hian Peter chu san sin thra hrilin bin kuala Jerusalem kau san en kol turin jako pate zok chu aruat ane chu wangin Jerusalem khom pui chu jako pakai suai na nuaya anita ane Tituan apostol tele kau san upa ta chu kau khomin Antioch kay khua buai na chu mun takin an ngai to ho ta ane Jacob chu Gentile Christian ten Juda dan Roma an sirte san ve tura du tu jing atang ania nasataka anin hial nuwa Peter chuan pathianin Gentile te po apom dia soin Tharau thiang limpo an san ve thu te asoi nuwa Gentile te chunga phurit nga lo tha an titlang ta ane Peter chu ho tu berata na Isua ruat ani awangin an hial du talawa adu danang chuan thutluk na chu an siam ta ane ma se juda te ngai that nan thurin lam ni lem lo milem biak na sa eite sathisen eite sare lum sa eite an thapa dundan konga thil thapoi mo in ngai ban san turin an tibok ane sumile kha keng chuan Jerusalema miza kai tak pani juda le sila chu an tir bok ane ti chuan Antioch Christian te chu an lo lom le maya ma se juda ring thar te din mun an soi sian tok lo wangin Antioch khua a juda ring thar tam tak te chu Gentile te angin an oma Mausia dan serle sang tam tak chu an ban ve ane chuti rualin Jerusalem lama ring chu ta chuan Mausia dan te chu an na zon vela ti chuan Jerusalem atangin ring tu than khat chu Antioch a an lo kala Peter chuan an mit mei a ve na wang chuan Gentile te ina kal lovin Juda te ina so che ta ane Hau tu ber khai bik nei anga a om le ni mit nei venga a om chu Paul chuan tha thilawa chu wangin Gentile ten isuan rin chuan Juda sa khothil ser an som ve angai lawang bokin Juda te pon Christian an ni chuan Galen an ni zial riat tir chu tula riat awangin Peter chu ni pui ma azil ta ane Peter chuan chumi chu sathiamin Christian te chu Gentile te an ni emo Juda an ni emo ang khat vekin ai an kol zui ta ane Paula zin voi ni na azin voi ni na hian Paula chu sila nen an ni to a Barnaba le Marka chu Crete Phirkar lama an kal thung Tarsas an tlo koi le nuin Paula chuan azin voi khatna mi khua te chu an tlo le veka heng khotina te hian ko san chu nget taka dingin ma an lo son tian muin an lom le a Paula chuan cross khua a om line in larna amua Macedonia ram lama kal turati ane Macedonia chuan kalin Philippi khua aluta Kausan an phun chau tin mei cheram huai pai chu ako chunga tangin anot chuaka ma se chu mei chia pu in sum do na ata na alo man ani awangin athina ur le a ti chuan rorel tu te ne na hekin boina siama chu wangin khua chu an chu asan le ta ane mun tam taka kausan jin bel zelin chantin tha chu an thil zel boka ma se juda ten an lo ti buai zel awangin khotam tak an chu asan zel ane ti chuan Paula le sila chu Antioch khua bok an hir le ta ane Paula zin voi thum na Paula chuan azin voi thum na po
Antioche boka chanin FSC khua akala tuta chuan mitam tak Christiana siam le boka boina sang ato zela wangin Macedonia le Corinth khua te atlo le ani pola hun nunung lam ti chuan ring tu tenen in thana an siam nuin Jerusalem lam apan le ta a tuta chuan Juda hovin Gentel mi suaya temple alu pui an rin awangin an man ta a an ti du da le an khai sak nuwa van nei thak takin rom se paiten kan chuakin an kuta an tan tira ma se pola chu rom mi ni na nei alo ni awangin dan ang taka achunga ro rel alo ngai ta a kaisari khua a governor Felix Abula an truaya tuta chuan kum chu nga om ane Felix sa thak tu festa chuan Juda te ti lom atuk na wangin bola chu ti lom hia la du ta a ma se bolan kaisara te na di na ten na du awangin rom khopuya anita ane bola rom khopuya tuaya laia Dr. Lukapol Ria Roma chuan ina tantir house arrest in kumni chua tiam sangin chua anita ane nene chu hian atan tin hian tui ani lova Hispania ram una Spain ram kan mo abato ni ane edi kamruk parukna man ani le a hero di duta na unlai khan edi kamruk pasangna tuan anuta anita ane ole kusung khan tuma ole